ro MMA MMA mi zo te khwa ti eng turi MMA MMA mi zo te tan in nga na ding zel ro Polkut khani somtum pakhat pathian ni Melbourne NP buta kania Australia Mizo News Channel clear to te chibai ule tema ni Melbourne Mizo Association MMA election le dan siam that chu thlong takin kalpui ania zai thiam tam takin min oya janre tui takki lani bok kumin sang hi somni pakhat Melbourne Mizo Association MMA try to thar thlantet chu heng te hi anni President Atan Joseph Lalum Tluang le Vice President Ram Chanthanga Secretary Atan MP Buta le Assistant Secretary Lalpian Thanga Treasurer Atan Shanglian Zone le Assistant Treasurer Lal Ne Liana Tebaka Executive Committee Member Dang Tetsu Soi Truama Zoram Liana Lal Transiama Frankie Lal Tanzama le Lal Pek Thara te anli MMA Shwai to Tharte Pathian in Vengin Kai Shwai se and Ma Shwai Zel to Rindu Sangna Kanlan Mizo Trongzirna Victoria School of Languages Noya Mizo Trongzirna chu February ni Rukzingdar kwa atangin translate tur ania mingla pelote arangla mini pethoyang u nau thum le aya tamtan discount na omang Zofia Dutan Mizo Zirtir tu nala Janet lal exam ne na tranpun dil thei reng ani to chung chanchin sanau mikum sang hi somni Kangaroo Cherpi Meita ka Victoria State sunga sanau million ni lai anong ti shiat ani a thayam ti chiat ba ka palan ti thlu a check in an lo rok thina wangin sarkar chuan wal out ka tal a zorle e aphal to don ani ro bo hokin Melbourne khopui boina athlen na sa hle Zirtok mi khan thlasom chunga ro tam ber sura Melbourne khopuya emergency le helpline call mi zanga chuangan mithi ero anom lo thung The State Emergency Service SES te chuan kongpuya tuitling na sa takin motor kal ati bohe wanga tangte mani in chunga tuilut na sa in an kongka ablok awanga tangte le dor chunga tangte chan chhuana an tho thuan soya he wa tam tak sur hi an dor thanem tak ati chiat ba ka an thil zorte ati chenwal bok kumsom ni pakhat ni Melbourne mula tuitla ninge riat chu ngorta ka zon chunzom zelani Ningin Jomadar som pakhat vel khan Altona Pier bula tuna bawlek le achente mi pathum chu tuinoya an snorkeling a ani hi aron chuak ve talo ani tuilama thok police baka tuilo thiam le helicopter tenen police ten ngor takin an zong mek zirtop nia Melbourne ro tam tak surin tuyati tambaka ati nuin ati bal le a bawzon how to thu police ten an soi Melbourne khopui laili Bourke Street Tiralti tu an laman lo Zirtok mi khan Mitsubishi Lancer car shing dukat suang mi pani te chuan Bourke Street Mall kongpuya mission ke kaltara lo taka car an tlan kwal chiam nuwa an tlan chezuya hemi hu hian an car hi Ashworth Street Albert Park underground parking a anut chia ani Victoria Police te chuan khopui laili mi puite Tiralti tu hi man nge ani tur thu an soi Ram chung chanchin kan maluka bot sei to Australia Open su sarkar in ni khata mi sing thung thleng pun khom phalna ape Australia chuan restaurant ram tam tak zuin Myanmar sipai tem thule ina ponglak atum chu warning apeveta New Zealand UK le US te baka ram tam takin Myanmar sipai te chu thule ina ponglak tum hi ando dalani Beijing sarkar in Taiwan independence chu indopuan na ani ati taka chuan Australia chuan South China Sea lama arrival chu uluk le zwalina kalpi zela international dan ang thlapin South China Sea tuipuya le achunga exercise kan na zel don ati chuti lain Taiwan chuan anram huam chunga China thlona an pun chak thu apuang bok India le Australia in lai chin na Australia Prime Minister Scott Morrison chuan January somni Khan Australia Day le India Republic Day alo in world chu alom thule achian tran Narendra Modi chu an chong ngein chibayabu ka tharukal ta rampani te thuthlun bo zuin India mi le sa chian le chung khat leina te zirlai te Australia jing tuin asom
Rompon Chanchin Ave khatnan Russia President le America President te India America President Joe Biden and Russia President Vladimir Putin chu Bemasayin US le Russia inkar Trump administration hunlaya harsat na le New START nuclear treaty rampani nan la vonbon chunte an soidu Russia opposition figure Alexei Navalny chungchangte US sipai Afghanistan tha na Russia in an luman an pizelti the New York Times in sang hi somnia report te baka thilpei mo tamtak an khel du na ni Israel military chief chuan Biden administration in sang hi sompanga Iran nuclear deal kalpile antum chu voin Israel sipai te chu Iran beiture in puwa chawek turin thu apek thu asoi WHO team in Wuhan hospital antlo COVID-19 fichwa dan le other dan zir chiang tura Wuhan China akal World Health Organization WHO expert team chuan khushan ani hun an manzo nuwa zirtop ni atang khan field work an chanta WHO team te hian zirtop ni khan Chinese scientist te muin an program duan te an shila hemi ni hian Wuhan khopia COVID-19 kai mu masakte en kol na mun Hubei Provincial Hospital of Integrated Chinese and Western Medicine antlo expert team te hian an hun mandan chip tur chia an puangza lawa Masir shi mu chwatran na seafood market baka Wuhan Institute of Virology te chu antlo mabak tur mun zinga an tel ngai ti shia tani Mini tlai lam thleng khan Mizoram COVID-19 severe mek active case somthum panga an Zirtop ni thleng khan Mizoram COVID-19 vaccine chu atho khatna atan healthcare workers mi sangwet zali somkwa pasri hena pek an ni to thu State Health Immunization Officer Dr. Rosamin Asoi Nausen Rugbo General somni palizing da livela lunglei civil damdoi na changa rugbo Nausen piang him chu Dhaka sompanga chungin lunglei district police and arutu pima engiti ashiat tlabung zo dim veng chu anmala Nausen chu him takachan chwa ane Ni somru perkin AMC in chu don February somparuka Aizol Municipal Corporation seat sompakwa atana in thlan leitura party sang ayo in candidate somru paruk ming an thelut February sompariata vote here ani ang former tenor na agriculture dan thardul uwangan nuwa lo nei tu te chu dali khodaya anin khwara an punbel zela topsan an tung mai lo thu an la aw lo police te chuan no dar tungin an beya lo nei tu pakhat thi in mi zani chuang man an ni to bok Myanmar Korean Health Poll KNU refer to padoman chuan sipayen thunaina an lockdown ai chuan tlang mi helpo zongjong mi pule sarkar ding lai te changkopin kan beile tang ati in la chong chuak sipai te hian nikum in thlan pui khan vote ti chingpen maktadoi Pariat point paruk aom ti in endik aching fel turen election commission aphuta sarkar lam ewo chuan engma thil fel lo thlenga lo thu le danang thlapa in thlan kalpui ani thuina chang ve thung Myanmar khopui mun tam taka thang le indo motor te khal kwalin sipai te chuan in shau sana sahle UN General Secretary Antonio Guterres chuan Myanmar rama borak changmek chu lungchia thlak ti in thu manga soi fel turin angen One championship chuan ong lasan Burmese Python tia shiat le Russia mi vitally big dash chu abeni somni pakhat hian atum thumnan in machon le turin atalang Nin khan ha doctor mipa kumsomruk pathum mi chu COVID-19 awangin athia tahan tlongai po sang ten an vui liam ti hian tahan le a chevel kalene biala COVID-19 awanga nun na chan sompali anomta ani Australian News and Puimputa